Balang kadungaldo, i-sprayan daw ang pesticide din tanam asibuyas king kabayong sa Rulmalati, Barangay San Ildefonso, Magalang, Pampanga. Api niniing paralan daryang ortilano barong asal ba at apakinabangan pa, riyang karelang pipagalan. Ularan do kasi rin tanam asibuyas uli na ning alang uran, agpangking 57 years old ay Nicolas Tayag. So kasalukuyan po, ingulad, ilang dakal, ilang pikakatakutan, ilang pikakarugan din kami ortelano. Ring aliwa ka rin kaya berang ortelano retayog, pipilitan danomong pupulan ding karelang tanam, kesa king alirala diretsyong apakinabangan. Inya agyang alala paking ustong sukad at kulang la paaldo, pagtsagaan da nala. Deni kaya katamong kapatid da ortelano mana ng sibuyas kendi king magalang, bukod king problema da na rin pamamestira ring ulad kareng karelang tanam, bigaga na kandamo naman impamanyatang da ring imported da sibuyas. Lalo lagi pong bigukuk kayong utang, talagang lagi pong makapayad. So par, waling talagang sibuyas ngayon, waling may pa talagang panahon, harvestan na, waling sobrang hulad. Kasi nung ganda naman po harvestan, talagang malugi lang maragula. Miras kayang 200,000 pesos ang puhunan ng tayag para kay makatanam kayang kayang metong ampong kapit ng ektaryang gabuan. Dapat ang timuha kanong sugaling kayang liban, uling na pamurin balo nung magkano yung kayang panakitan hanggat mayayari ing pupul. Pauli na nini, bagya-bagya na yung milalako pag-asa itayag. Huwag kaming ortelano, talagang alatang alanagatan chance talagang mga tuling dala na piling malilyari. At ikan, lalo pa tayong bibigyan na kaming gobyerno, talagang sapat. Akilala na muna man ng CLTV 36 News 24 years old ay Rochelle Capongco na magtindang maputing sibuyas king alagang 50 pesos balang kilo king dalan papunta king Pampanga State Agricultural University o PSAU. Kumpara king presyo king palengki, mas mura kanong apulo hanggang 20 pesos ang karelang tinda, ako kunan na king kayang katuwangan king alagang 30 pesos balang kilo. Kung sali naman po kaya magalang, may storage na po rito, malangin na lang. Pero po nung kaya nila po sali, kaya kami po, bayo lang pong ani, at kaya nila po kasing kabayan sa resultata ng katuwangan ko, makamura naman po. Pasalamat naman ikapongkon uling agyang makanano, magigisa ning 4 na sakong sibuyas sa kayang pamisali, aldo-aldo. Itamupin, mas bababaan da kasi ang presyo ng karelang tinda, inyayang burirang sa saliwan, ding manyali. Samantala, minabot king 99 tons ang imported sibuyas pagitan ng January 1 to 15. Miglual na muna mang order ng Department of Agriculture o DA, dikil king suspension ng onion imports. Ako, ingke ko yung talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.